Že Bog, pravoslavni narode srpski u dalekoj Americi. Javljamo se iz mesta Adrana, poznatog po lepoj pesmi i lepoj igri. Mesto Adrani su pokraj Žiče slavne i ovdje u slavu Božiju počeli smo da gradimo hram, susret Boga i čoveka. Nadamo se da ćete i vi koji imate čisto srce i dobru nameru da učestvujete u ovoj izgradnji. Ovo mjesto proslavio je naš poznati pesnik i ovdje pesnik Novica Negovanović i kompozitor, muzičar. I ovdje najlepša reka protiče, najlepše trenutke brojimo i pamtimo, a nadamo se i u buduće da učestvujemo u izgradnji ovog lepog hrama, pa vas pozivamo ko šta može i koliko da ulepšamo ovaj hram sa lepim ikonostasom koji će krasiti ovu crkvu. Sve vas pozdravljamo preko porodice Dragana Negovanovića i radujemo se vašem prilogu i donaciji i učešću u izgradnji ove svetinje. Hvala i pozdrav!